Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Barang itu. Kebun buka kebun celtik ya. Barang Orang telepon si Aa. Pak. Segala nyawa ya. Kamana jelema teh, telepon teh kerja tangkap wae. Kakak deh. Oh, siap dengan lagi. Assalamualaikum. Ya, aya naon teleponnya? Waalaikumsalam, A. Itu gimana? Iya, ke di kebon aya naon gitu ya telepon. Ayeuna A buru ka imah, di imah keur geus saha. Hah? Geus saha? Bener ah, Yang. Heeh, bener. Buru ka imah. Oh, heeh. Ayeuna ka imah siap lah. Nya heg. Akhirnya ini bisa dua ambil sia. Ayo ditinggalkan pegawai. Ayo marek balik kain panggil dia sayang cantik dari. Balik ayo nama. 2 jam kemudian. Jangan rempling kita. Aduh kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh no. Assalamualaikum. Pati tak ima. Nah, si Aa nelpon deui. Pasti ngawang. Halo, A. Dia di mana? Dia di mana ya? Jempling ketokan dah. Iya, ke di imah babaturan. Tadi kena telepon. Kau usah saha cenah di imah teh. Kumaha nya eta? Dari AA, kan cek iya ge di imah keur geus saha. Itu tolong. Kebalik ieu mah. Batur teh ribut ka dieu, belum mani ribut. Hor, ari AA kalah ngambek. Dasar koplak. Berangkat we ganggu we ah. Puas koplak. Puas ketipu. Dasar kuplak. Namun dia teh budak ya. Ya, silakan deui.